Ja, hvala Mateju in hvala Saši Udoviču za tale uvod in za res veliko izčrpnih informacij. Ja, nogometaši Olimpije so že na terenu, morda tale skupinska fotografija danes bo ovekovečena, ampak vse bo odvisno, kot sta dejala, tudi glede na dogajanje v Velenju. Tabor z novim napadom. Ristić, dolga podaja Ristića. In prva nevarnost, ali tukaj Tabor lahko pride do vodstva, tako je. Lepa, dolga diagonala in Denis Kvao je poskrbel za prvi hladen tuš danes Olimpije. Sicer pa lahko pohvali tudi Ristića, ki je res super natančno podal Denisu Kvao. Čekiči do Vukušića, ali je tukaj priložnost za izenačenje? Brani Rener. Iskati, loviti poti do izenačenja. Vukušić, Savić, na drugi strani teka menjalo Savić preko gola. So na klopi Olimpije Bezjak, počakajmo to akcijo Tabora, rešuje Samardžić, ampak netočno izbijanje in Karolis in to bo kot. Prišlo do povišanja vodstva na 0:2. Karolis. Ampak uspešno, tokrat obramba Olimpije. Napaka zdaj, ali je tukaj priložnost za povišanje in Tabor vodi 0:2. Stefan Mihaljević pa strelec za Tabor. Prva večja napaka Ljubljančanov znova v obrambi in kaznovali so vnovič to Kraševci v Ljubljani in Olimpija je v resnih težavah. Proti Mariboru Kevin Dokore, Stevanović, ki je poškodovan, zdaj pa Salkić in Severno. Zdaj priložnost za znižanje in lep gol. Krasen gol, zdaj v Stožicah Timi, Max Elišnik in Olimpija do znižanja. No, ali se bodo zdaj razživeli končno tudi zmaji ter pokazali. Pa res, da tudi nova akcija Tabora. Karolis trese zunanji del mreže. Knežević do Savića. Malce težav pri sprejemu žoge za tega nogometaša. Pa Čekiči, to so njegovi streli, ampak tudi ta žoga. Knežević, Čekiči s predložkom v kazenski prostor. Še vedno je nevarno, brez... In offside, dvignjena zastavica tam, razburja se zdaj Vukušić, toda takoj je že dvignil zastavico stranski sodnik. Pa dobro, mi smo opet onako ušli malo u utakmicu sporije, s obzirom na onako da nam je trebalo malo i da dođemo da se razigramo i opet smo primili naivan gol i onda drugi dio smo bili puno bolji i jednostavno opet smo se morali vraćati iz negativnog rezultata kao i prošlu domaću utakmicu i nažalost nismo, ali sve ono što sam vidio u drugom poluvremenu kod svoje ekipe mi daje nadu za optimizam za zadnje kolo. Nismo se predali nijednog trenutka. Je, odlična zmaga, odlična igra, čestitam svojoj ekipi na pobjedi. Bila je teška zadnjih 20 minuta, dosta smo trpili, nismo mogli 3 pasa spojiti, ali na kraju je ispalo, 3 točke idu k nama.